Dobroveče, dragi učenici, roditelji, poštovane kolege, profesori, uvaženi i cenjeni gosti, bivše kolege, penzioneri. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da mogu da vas pozdravim na ovom 6. po redu i završnom koncertu povodom proslave Dana muzičke škole Vatroslav Lisinski. Muzička škola Lisinski ove godine obeležava 62 godine postojanja i kroz nju je prošlo mnogo uspešnih muzičara, današnjih pedagoga, već i penzionera. Iz godine u godinu beležimo sve bolje i bolje rezultate i po onome što smo prikazali, evo slušajući naše koncerte u poslednje 4 dana, mogu da ponosno kažem da sa pravom nosimo epitet jedne od najuspešnijih škola kako u Beogradu, tako i u zemlji. Večera smo spremili vrlo lep program, nadam se da ćete uživati u njemu, profesori i đaci će se predstaviti na najbolji način. Želim da uživate u njemu. Prijatno! Žabi do ramena
charted course, each careful step along the byway, and much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but
did.